Naka do yarra natal na leni vale binaka kanu natal na sema ya uchuma Australia ndo na chiku UK nuktal na kalungata na matani kuwa no to na wasilvi kindawa to manda matani cornida no wase chinkelima ikinelima singul ko walu wangona kena rongo wangango oikemdona kanglomani undongai Tunday Sara mundoka kuni avala mundo sibidake ana takavaka ni turanga ana ngauna kedanga mundo sekila ya sanga ni kawal nga nomdo takavaka ana buku itu ana kinwal tamgo to manda de kinda wakirkin na lelo mal wakirkin na lelo dulu wakalo mana lugana kina tambu kinda wakirkal na mandan julep kuni berarti wakti kan na matali ni mulano wasin bikin dapat gobi kemrona betini tumai sila do kinda wakina matani tua na binawalyo ng sultini ngona do may dambe may anrawan sumasun kinda wakitaling tingao braga tumay fiwa na waliw na anraw may nanguna talinggo rin taming dami tamay mas kina na matani po at kinabi chinay Philip ro kinda wakital nga na matani po waliw na sultini ngona na may na matakang gomeran tamay dambe tamay ngaraw na muna po di talchika na wasin bikin dapat ngoy na katumba ni zumgo bir na adam bermai adam mudumai kinda dapat ketal tingan na nanto mas-mas na matani sinngol labi ko kay na musilo malang itu bikin to na matani kuwa binawaliw na sulit ni ngona na sigatambi tinggo may sananggori tu talanda na itabin doon mangarabi yun ni waru takin ni may ranyo ni may pingarabi na tamani wargoy kay to sa wag na taki kukinawaliw sa ni tumastal nga na bibakulong at ito na kulo kinom ni bola ni ministry kaya kinikinom ni barangan ni tiga kinom tu lut na matani ko na kirito ni Rachel me tu na bikin tu na untuk masuk na matani ko Naka kan tutup sama ganito masuk manda. Kami na tamay kito bakal malang. Kami na Claudia dari kalau binindong kami na Claudia yang boleh miliu. Na boleh tikong orang. Tak nak mikutu tak tera na bago na ko misia ram tak ko. Naksak balim na nong nilalama nak balim nong nibiban tal. Tal matak missing ro matak missing. Nakwaliw turang ng bulu binak kinakuko ni silitiko. Nakwaliw turang ng lala ni silitu orang kinabikito turang kito. Yang raman matakniko turang kito main dami. Kita mipulil ng bos. Nakwaliw turang ng bulan ito. Sabi matukubalin tamerati ko turang ng nisera. Yan matakniko kito bawin binak kinalikyo. Turang kito tamatama malung kamatiwan. Bakar na bekat orang sang bakar na mamu. Orang mata pinak ni ko kito kreati kinom ni bibisoti.
Ina namni vidingo miturang matang. Turang namni bosa tu sakmo baru kita na. Biwa situ kina kita na buli mikina. Tu kresak turang na alumni na alutambo. Nitungas ni buli. Na kikito turang kita na kila. Balim-balim tina namni bosa. Selaku bikin ni nambul ni. Nanti Mary turang na wasiti kung namni bosa na matang po. Turang kita kira namni alutambo. Nagbilumuti me abili tektoran no bola na tuktuk no seti ke kito no takputo naksakoli toran no mitipo at kikito na kano visino ni boss to masang tanto na kito masuta na to michiso ni tisara ni tiba. Naka asul sarito ng unong gabi kay Mary. Nakuwalip kay tumbul binakatali na kang enamataknik ko. Kamaruta kini soliti ko ng bulu binaka yung to kando sarbi matubali andua tikroti ko na mataknik ko. Katanga kinabi kito na kamdo ni nas Australia na mataknik ko. Kindo ya kabiti ko kito maruta kamerani kito. Ito batatali na na singa na kalo na ngona kina na inaki na tutundin ko ba minatiki na bimarui na tutundin bule andua na lamani madawa ruo tu sang ni bi satarkina yung itakatiko na to din takatiko na bi litak na kalo na namdundin bule andua kakina namdo matubale bang boto sartalngani kakina namdo matubale bagayalo Okoya ni ando batiko kina na mother south. Ni tiknal mangu ni beka ende na baki kurta kina na nda be bakat katai tiko bagayalo en matakni kwa. En be baka ungeti tinga be baka alanganga tiko menda kuni nguze en nanda tosi tiko en nanda bakambauta. Kena nanda taravik tiko nanda beka ni batike nanda ibakambula na turang ochis. Natikina and a week in the baki, Tautico and Matacnico, my Bekai, Kenanamatu Valley, a Kenta Bagaramba, Wambo Sartangan in the Babilinaco, Wanakalo, Nirani, Soltican Bulinaco Verto, Rani, Tondo Tiki Kenta Toina Matacnico. Nitat Merkanga Savartati, Nitatic Nalamango, New Irtanga, Ernalaki. Gay like sarabu tipo na alealo sa ni tuktuk yan tutubi wasita ka na matang ni ko. Kaya kanibo iba kalong nga tiko weekend. And ananda wawa tiko, wakabakaraw tiko, nanama tiko. And ananatando lestal may nananda iba kambula. Kurang sisu. Parotikin na matang ni ko ni ranin to miso. Garanganin to tutumana tal nang tutubuli. Indo inda kiti kundo na nataro ni may nabika na rin ko kasam takaliso may nabika na bulita sa may na mother rosa autis indo na kain pasi kamay na lamana na laman ni mother rosa autis mo na metaro na metakniko kasang tanan ka na Thomas. Ito ko may kito ko lumalay. Kaya may binibinak ni Rani butak na niwa may bula. May hindi nataka. Isiti ko na nomni na kina ni mami bula ko ni uktarati kina isoliti ko na ideng ni bula biki mami ando tu pero ni kimami so te matatal na matakongo ebo kana bebo sa kini kak mami lokuda di na balati ni kimami do lokuda na bika ye ebo kaya lalto nga ni mami kila kaki na mami bagutulawa ina kaya bebo kan data kini nomni bose kaya bango bebo karong tek bikim ni na ni mami laklako na minita na bagandun
ini kimai me loku de tiko na mai so taliki na matakni kwa ya buka kina kimai bang bina ku bikim ni tiko na nom ni lawa na ni mai bula la ta kim bang bauta ni ku ni kebo ni kilabina kana ni mai bula tiko na bika na ndon mi kimai mi tarada ki kina na ni mai bula ni bo bagarau wawa kina nom ni matin tu nyal bina kuturan kimai masuta na nom ni gas ni bul nyal tam ini bos biki mami andun tua ena nom ni tele biki mami tal na matako ena nom ni na onde te ki mami sile biki mami al bakam bauta kena alu ni biki mami ngangandre biki mami bakai tob te ki mami ena biki kau ni na bakai tabuli te ki mami kena mai nom ni bos na matak ni ko na wile beturang na nom ni ronga kena nom ni som ni mami masu tisune biki eme wambota ni kasama ende te urede tiko mai na ulutanga ni kama beleta ni alun dondono Karisto ke baka mende tono baka samta kana boso ngone alun dondono ni Karisto ngoe baka yabu tinga mai ni tobo ni Karisto ni Karisto ya mende te urede na baka sama tiko ina madhiu no wasi ubusote ni nanda onando tolebo wasomati kana yale alun ni leo letini ukasa talngakina na ile yale alun ni leo tisia ina nga ni ndondo mende to nantambe pakitambe kindo ena urutanga ni kame beleta na yalo ndondo ni Karisto ya ndono bonongo tikina ndono quotation ndono ngereda la wena ola kudurumma ndona na lama ni bida singa sa tingo na patene matako wili katiko ina devotional reading ina ndona reda ina Ellen G. Whiteside ndo wili katiko na our high calling. Bida na singa sa tingo ila ko tingmay kina na kame baleta na may tiku sarang may nabulang ko politisyang. La ko tingmay kina na biurutang bakango ni ay tiku na do may nagkaon ni singa tiku na high time to awake. Do tali kabit ni singa where apostasy begins na kawalo ni singa. Ron singa Saudi. Am I a Laodicean? Na noa the rags of self-righteousness. Ano ultang. Ini kuwa na ultang ni batan matakitingo na reading o wili katiko. The spotless robe of Christ's righteousness. Ano ultang sa nga na matakiniko. Yeah. Ang redelis talti ko na kaong itali biyo ni may talabuli esa ni babuti may bata ni matakaya. Nakaitali kina nakamambaleta na ongi lebet me wasa lebet tak satinga meron to wili ka bate so na wili bol so na quotation may na reading ya nagunang ko aleta merawa klake tanda na makasamtak na po siya kuna chiso kabangon ayanga na buni way beirar sa tobi mati hindi eka chiso basta na po siya ayanga na buni way beirar sa tobi mati kena balik oya mo ba kilabo katike ono nungu itu ba kini pula ni tomate ono laku bi bunuai ke ka umbul bina ka ni sini laku bi bunuai ya na baka sama ni kai tu ni tikai kena turang chisu e baka sartal ngake na tu na redi ni ana buna pil tiko kena ko ini bole ni leotisia ena na ka bango au sa bak salte kim no mundo mai bulie bi au na kola in other words I have to realize my condition in order ebatika na bakasama itu ayo mo pakila bakatike ona kengu itu bakindi na ngero ni takataka na turang chisu sereno nel tamen no ngumbula
Ke baka usanga ni admit ta kana kengo itu ba ki more itu ya na ba ya lundi na pasik to weekend na baka whether we like it or not ya kono ka undu ka itu whether we like it or not ken ndo buliti ko ni tambangone ni leotisia ene tinga weekend na ya lundi nda tukuna e usanga ndo na langa itu ba le ta ka ngano re ne bul tambi na wasini bola na bakta klawa se tolia ene tukuna tiko mango o sa ka tiko ni obutini ya u yon rabua ka tiko ni sino ngandra bendo na kayo sang ni kila na kemi tuba kaya na wando na rin na bitikina ya itu kunti kina ka iya baka samtati ko ke baka usang ni bakila ya na tuba kini lenga itiko biya o admit tak ni oye utamata lenga sang ni al tambe ni sang ni tuba ro meta ka ka ni o bosti ka balet ngandra be menda to reza nananda menda waset menda bakila tiko kendo bakati kendo na kendo tuba ki ina nona tuba tu na turango chisu me bikeken. Dona redi tikine ni bunga na ngono na waseti ngana ital na ituntungo. Ni kame baleta na eleoletini. Sema ibata kina tambangona ni letisia. Sema ati ngaru na bakasamungo. Baleta me rao ni ndapana no mikende tiko. Met kuni tiko me wana no yukati ko me wana no mikende. Me ubagana no kama ndio ya ubakati ka. Me ubagana no miyau tikina. Ningona kengu itu baki. Merau ni sakata na ngumbula na tambu. Aya mo bakilati ko bakati ka ngona kengu itu baki. Na kaya mbalati na kanga tu sakilati ko na itu ni leleti ni na present truth nga me dab ni lisia dab na burbur. Na kaya tu tikar. Ini sandende may na tanga ni sangay bakwati erto sa sobu keda nga kamodi. Yari na kanga tu na prophesy na Christ object lesson na tikina. As Christ said, looking upon the party that waited for the bridegroom, he told his disciples the story of the 10 virgins. By their experience, in to experience taka, illustrating the experience of the church that shall live just before his second coming. Underline by their experience. Kanimbal na nituri de tikuna kendo te ala lor to ne letini ngodi ner to letini na la wase ngabagaru. To kila nirto awase ngabagaru me kangat kun tikne bultam. Orto na buku kerto na lilia. Orto na eterawoto wa kede ia na kay turi de na kwasi ni bola na kay tukun tiko. Na dab na buner to bakto kay kinindo ni kum me buku. Nada bende bune bakto kay kinindo ni kum melili. Wanda batik me to. Ba mimi tak tik na bakasamu ambalata. Na itutu ko to buli tik mengo sa tik mengo e bidna bulno to buli tik mai. E baka ya besar tik mai na bakasama itu ko tik ko chisu. No to experience illustrating the experience of the church. The church ngo dingo. Okay. Itu kenda, saya kenda na lot, saya kenda ngone song lot ngo, saya kenda ngone leni lot ni kati ko ke. Na church, it's not a building. Sino kana bal ni lot ndale lot kina na church itu kunti ke wir na leni lot kenda. The experience of the church that shall live just before his second coming. Well, don't read the book emphasize something else on a protecting my baleta. And the Sanronitico never know where we become complacent. Osa dende may nanungulotu se ayaw sa pahilis-lis may ni sungsungulotu ayaw sa kao may niloto and the sabi ta kerito may na may credentials siya meron nito na kaya and the sekitak tukin na nanondalot. Oro ni kaya na pagkasama mo. And nabi alala tundo ready tingo. Complacent, ledisen, yeah, and pagkasama lukewarm. Yeah, to na ready taliki na nakait ko na nandoto ngano pagkasama ni kaito ready tingmay na ito kando ready na ito ko. Ito ubi wasi taksarmay na matay ni ngonong. What is righteousness by faith? Who needs righteousness by faith?
Why is it so important to understand the subject of righteousness by faith? Where can I obtain righteousness by faith? How can I obtain righteousness by faith? Sonaka wambota. Sono bikato sarungoda uti mai deleta. Elebna kato setting mai nibingon sauti. To buli mai nakaya duwira na. Uira ko ambasika mai uira ko tau mai tau mandabir ni tuku tau mandango ni kama belatan righteousness by faith na ngone ni General Conference na 1888. To asa lido ti maya. To at ngitarong ti kimanitar. Dam na muna. Asang ni arutang akin na tutuk ni English little. Ngilak talaman ni tutuk ni righteousness by faith. Ngalitarong ti kondo talatar. Who needs righteousness by faith? Why is it so important to understand the subject of righteousness by faith? Where can I obtain righteousness by faith? How can I obtain righteousness by faith? Kung sana bitaro, mambuta. Sana tikubungo, tu sana tikubu, waktaronga, setu sana tikubu, rito bako matay lalay. Nabi titaro, baleta. Ronika, meron ni bakin balimbalibik and to nanito kilana yung tango. And nganinta, and to sumir na tarong. Si baby. Yung sa matito sa torting may nangunan nanito bulida. Yebi na kami matata taki makalilay. Yung sa uwambuta. Elib na kato to reza. Sando na ka nakatali. Doon ang giritukin. Na kena rambay lebu tu na biba kasama ito enable tam. Pero nindandami tigay kesarot. Ani kaya ba o bagreditik doon na kahit kung natikon na prophesy. Enable tam biba ka Orian bang Orian doon na wasa-wasa siyang na kiniyala. Kasamtang mutuin doon na batini doon na matasaw. Doon na matasaw mong girayan mong giberay doon ni alala ni Banua. Alala ni wasa-wasa. Basic sa tinong ko kasama doon ng ano may na lako may na nito Cornibus. Excursion. Ni basi way nimbukay. Erang excursion no ira nang ano ora pondong basi merlak wang orlindo na club natin na puno ni picnic ini lotus na puno ni camp ni lotus may hindi umba erang galisisil na puno ay. Rengano ko tiyan ni makasamtati ko na nilak may nang Cornibus tingamen na uzi way ngayan doon something man may no ni book. Ini salito ko na matasa ang ngeren bang ako ngeren ako na masos ngito. Ay. Ibi na tiliba, ibi na tay, na tiliba, ibi na tay ni, ibi na bet ni tiliba ni tengah ni sa ni udiwa isa nango, ana rin na tiliba isa nang dua. Ay, no, baka na waswas ngo ya warna ken tiliba, isa na ken yalan, bet ni sinre ni rengan giri na waswas. Ya baka sartinga ya ni baka semtak na bang nananunggo. Na ibultam be baka ya. Kahit ko na banda na bititi ko ni baka sama ni kami baleta ni ibultam. Ito ko ko. Voltambo and the Bocan in the Rayani and the Rayan Dona was a sang a Keniala and a Kena Rambalevu in a Kena. Sang an Ibogala. In the race of Bocan the Rain and Doni Kelly was sang a Keniala and Yalaltangan Buton. Yeah, and the tuna ready to kin. The Kena Tito when a Kena Rambalevu and a big couple of Malang. Quite come in the Tornun and the Levusarn. Live na big katali and then a read and then a breathe make. To tinga kin over madal tating and because I'm baleta. Some one beloved talk down to be receiving my no tongue. Yet to the tourist on a tarm or meron to Matatek in a son of Ibakasam. Don't get ready to cook in. Ni tutuku ni Yaldon ni Karistok in Donokang. Go in Doni tutuku. A Sandon Donumenda, Kadimaka. Yung wasting wano nung kana kalibaka. Siyang wala nga ni kalibaki yan ng usok. Kalibaki talaga nga ng bula. Yung kamen doon naman doon bakasamtati ko. Gona yun doon nakakakati ko na desire of ages. Christ is sitting, waiting for his portrait to be seen in the lives of his people. Kinbambal. Wawati ko Kristo meron na keniyala alo inanong bula. Or ni kabaya. Iya.
Ni redo ko na ken alang no ken mambale. O ya umungan rem mo bukati ko. Ni ungan rem ito kana example ko na perfect example. Sinda talan na perfect example. Ndaron da kati ko nindal unu kati ko na boswara ram do kati ko lutu ba Kristo. Yan doon sa tal nga misa ako ni ito ba Kristo ina nung gumbol. Ini ala doon me kende ala. Na mana ni tuku ni ang ilo sin leto lukan doon menta kali bakati ko ni tambang ngo kende ni tambata matango. Na kaya na mana lebtundua menda baka menda mbula taki Kristo. Menda baka ito taki Kristo. Menda ngandrema menda baka ito taki Kristo. Ni raray mawira ko ang dalim bulan de lebia wasi Kristo kin. Raray mai enda baka takar taki Kristo sa tunga na nandambul. No, ngona kain da nabi politik na ana kuna ko kai tikino to ready tikino nabi quotation to asa no ready man nabi ngon sauti ni dona na bakasama ni righteousness by faith tikitiko ni tutu ni katol ni angilos yang belata ni ko to ni angilos bakasam taktik kan to bakasam taktik na chat to no ready tiko tutu ni katol ni angilos aga may kina ni na part of the preparation ni kana sobra ki me no to umur oira era sobra ki bir no tamur irango era ngai bagai tabi taki na loud cry na kaji bang domileb na kaji bang domileb ne yote ni kaji ni mber ni song na kato mini law na taro mi to ngai taro ti ko kenda to ngon kenda na o kenda nyu kaji ko kenda to kenda da sa da enda sa kaji ko ninda da na enda na lang bagai ko ninda eni lotu ote ni song lotu ene tambata matango enda na leni lotu na tarminda nandu itarun kenda tikina bakai kenda bakai be au sa bakai sulutiko sa bakai sa tokartiko ni sulni al doni karistan dare to na bakasama ni kating tingo na al doni karistan ana nonito tonungere tali se tono kureti kono nandu to buli tonungere ya una ton orit ngo sana bitaro lebet lekting mai meron to asare to chimai itu sana to buli we say takan ngonongo tar matini tara what is righteousness by faith to kan nda kilabi nakai na ibunau gona dono ngere tikina na vika na sanga tikina tebor te kilabi naka tiko ina Roma na wase ono tikina rosa vulkato te kilabi na tiko na kai kuna tiko na iboltambo ya na Roma na wase ono kai tiko mango for the wages of sin is death but you can't sudumai but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Notale na bakasama to na kilabi na kay tiko ina tiko talaga ni bola ni Roma. Tiko mango. For all have sinned. Tiko na Roma na wasi tolo tiko na Rosaul katolo. Endo tal na tikina. Roma na wasi tolo tiko na Rosaul katolo. Tiko mango. For all have sinned and come short of the glory of God. The glory of God nga kimdo na kang say ko nga ito ni Kristo. Ningo na kim ka ato ko nga mado sa ato na lebet takital. Do na baka samataka. Nango na yata lubete ni kinakila na kaya biro ata mo beti kaibi. Ningo na rusa
Rusai bala dakina. Ruba kilaba da baroni rusai bala da. Nada baya da biro. Ruba kilasar ngani sa lubual. Sa bebe. Rusa lubual. Na lubual ngo. Na kena talubu tani biro. Na ito bakalo. Kasamtati ko na kaya do. Ena nunguna sambuli rokin na kalo. Ito kunwango. Kami dito ngayon bulia. Na tamata me ito wat kikenda to. Kami uzo ikenda to. Nan ito ni Alan do ni Karisto. Baka ito te kiri rokin na atama bet kebi. May nawero iteni anondro noni na kinakalo me ambula tao mundo na tamata. Ia na nona lawaki na bunita le tang takusukina bakadalaki na ina kitambu bakalo. Na matay sarangani kaya adbiraw na nondro sa itwalbala da ruwa lubuali. Na lubuali ako ay lembasi kumikina mero nayalo mero alaki tulabata nondro nila lo mero tangumaka na nondro sa bakila na nondro lubuali. Ia kemkando na rei na yalal ni kai tiko ina bakti ko se tolia. Ni kalau asang ni baktara mero senial ng edong ay kiana no ni nak. Mbetara ni ale biro tu mero bo isulro ni lolo. Yasang ni bukaki na no ni nak na kalau. Na kalau ang itu ko ningi bagi sulu te kiro tali bagi sulu te kiro ina kul ni man. Ini me bagi sulu te kiro na kul ni man ko sa berita kayo. Nandun me mati na man. Ndu si makati ko na nana maintabi. Na nonon ra iya kang ako to kuna na plan of redemption ni nono be wait na kalo as outline tik nga me na wero itin iya na nonon bakasam kami da bakasam tatiko na yala ni kai bin kata na kalo men da bakay top tik tali me resto tik tali se me da bakali si tali ni tuba kinimbula ya da to ya butik men ta makina meron da bakila bakatikyan ina bakasama o kenda nga bakatikyan men ta tali raro mambal batinero watalindendre may ni weritin se kwangondo na rilitiki na bakasama ni kaitingo etiko inayalal ko wase etiko niya the kilab na sin is the transgression of the law na kaitingo tingno bol ni matinichon anon talindendre na kautamati na ibuna iburokikina na ibuna ko yadutikina na bitaw singo ngona kendi tubaki kenda yana tubaki ni kalo ni alo ni nonda ni kendi tuba yana yalo ndondo ni menda rawi kenga menda le yadu lo malangi menda rawati lo malangi se nambula mai lo malangi ngo nambula ni yalo ndondo yengo na kendi tuba banda to na rede kini ni bagi kurta kini yalo ngo elak somu mekina ke kanto na rede kati kona kina ni na lukina wase lukina wase tin kaziwa kina tin kana biba kasama kina ngo na rede mbete lukina wase tin kaziwa tikina tin dona ken tikina kelele bunga ndo kati wangan kina ro for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ni salaku may nalubi ni tamata medam. Na may baka sangaraka, baka mbula na kasayan. Nadabayan. Kendra ka tumatinta sayan. Yala ko may ako, may niluting nalubi ni tamata. Ano lubi nga ni kalo, yan may bangta kay may lubi ni tamata. Bitin niya ko, may mbula sarang nga tamata. Ni salaku may nalubi ni tamata. May mbula, may sud tamata. Me dam na noni naki me baksangarai kenda me to seek and to save me baksangarai kenda ka bakambulana ka sai na bayal biken nanonda sa talendendre gai vina kati mentusi me bakle sui kenda talene tuba kinimbula enda kilaikin kaya na bunele ya do kina na lewa bakaluya ya
Ni rei da kwa mai mate. Indus ni kaya da ka na mbula kina na turango chisu. Merau ni bisa mati tali kina weekend. Iya. Dona kaya mbasi kaiki. Ni rai mai okenda. Ni rai mai na kalau na tamana. Na rai diau ni tamati bol da. Ni rai mai na rai di kwa na luvena. Ena yalo ni bakambauta kongo enda bakandonu iki. Kongo enda dingo mikina. Belati ni sini ni rai mai kwa isang ni rai diau. Go. Isang ni rai di Mary. Isang ni rai diau. Rai danga na luvena. Yon na bakasama tika kawa ya mu. Ena yalo ni bakambauta ya mu bakambauti kwa. Nanongu bakambauti kwa ya. Au na rau ni kambata deki kina na ikamba. Ni nongu na rawata na nona matintu ena bika enda na lakudurumutika enda ndo bika enda malmulumutiki ena bika enda ndo temaki ena bika enda ndo enda sanga tiki na tebora me baka datu butekenda. Iya. Na indus ni kai me imbula kina na nonda ibakambula. Oko sanga ni ndona nona dalo. Iya ni sarawi kwa me kamba ni nona bula merau ni indus weekenda. Isa rawa na yang di bakambota. Ina rata ngabiya. Ina bakasamu. Tuna kilabi nak nakaitu kun boleh ni Asia me beleta na nunggu nononte bola tai. Beleta ko ngo ko indo naka indo nakeba kau na biasa kitaka. Nunggu bola tai ebo kana sulunggel ngelewa na matan. My righteousness nanona yal tonto nga karisto bakati ko na bumulaiken. Nanonggu yal tonto no ya bakati kia ko ngo ya kai tu mekina ko na non bisure ka na bola ni baktikila do mai bulie biau. O ko ser nga bakati ko kai tu na bosa. Kena mindala ki bulie mai bua. Ko kena mindala ki rawata mai bua. Sinda talabu no enta na rawata mekina. Me rawati o lama langi o ko nga na kene wali beken. Leta nanonggu tu bakinimbula ya me usekitaka nanonggu bakinimbula bagalotu usekitaka nanonggu kau mai ni lotu se na labanga goria na mata ne bakane sulunggel-ngela. Wa sana bi bakasama sa ubambota ni na mata te weekend enda na rede te kina ni alala enda se rede na katu ni kana to sa uliko china quotation go to na rede tal. Righteousness is right doing, and it is by their deeds that all will be judged. Our characters are revealed by what we do. The works show whether the faith is genuine. The works show whether the faith is genuine. Righteousness, bukan taktiko. Mangono kau nandong bulay kem daw tikin. Ano ba kasama ni Doni alalo enta na may bagarita ka. Ayan nanong gunandami ti kumangoy na matam doon do ready niyo isulong nilo to re binaksar to bakwa ti binaka o baka madal binaka. Kung ko na kahit kung tikoy ke. Our characters are revealed by what we do. The works show whether the faith is genuine. Kanoon na righteousness is right doing. Umambuti tiko nimbali kenda tiko na bika enda na lakuduruma bika enda na sote kai tiko na ibarau ni kai enda na mbulay tiki na nanonda nambula ni bakambote yang bakamate andua. Kongo bakatau tiki na nanonda ngandreba menda baka isulu taki na sulu ni nona yalundandono na nona itobo na kalong. Plato asari tiko na madhaw sauti na sono bibakasama so kla ni madhaw bilisauti na isulu ko ebang tagay tingo.
Rawan na katal ito na ng devotional reading. Like precious faith is a genuine faith. It is not a fruitless faith. True saving faith is a precious treasure of inestimable value. It is not superficial, that just lives by faith, a truly spiritual Christ-like faith. Doon kang kung bukas ang takain ko na nabakasama na betiti ko may na liprof sa Italiana. So nabiba kasamtala ya biba raram tiktik na liprof sa. Raya na kaya do berto na leoletine ya. Orto may nangonin ni non rito wawati ko ya. Ina non rito uray bakati kirto. Non rito uray orto bakati kirto. Orto sa to dokutu. Orto sa ready to. Yukati ko nito orto sa ready to. Balat ni dama. Yung kangal ko ni. Yung kanto to na rida ni to rida ko matalay tal ni alala. Orto ya leo sa sabato do. Na orto ka orto baka dina to do. Orto like wawa to do. Na non to wawati ko me kanga non to wawati mo. Iya may ena non to ray orto baka tikirto orto sa to do ko to. Sindo talna karto meron ka ni to orto un rabu kina. To sa ready sartunga. For sure they were to thinking non to ray baka tikirto to sa ready. Iya nakanga itu ko tiko na nali prophesy nan hindo na litur na naman tumuli ko tala tiko na bango. Erto asang hindo akila ni namberem-berem may natangan sanggay bakawat. Iya nakait ko tiko ni bultam niyan. Berem-berem may natangan sanggay bakawati orto sanggay leiwawa. To sinama kanirto na laki wawa. Nandito wawa ya do kini merto susobur to modi kedi. May naloma ni ngonor to modi tikine anga ya do may nakadi to kila ni to ridelistal tiko ni alalwa. Yado may nakadi na lama-lama ni boy. Ngona yado may kina nakadi na lama-lama ni boy ni. Orto sangay kinda dala. Orto sangay kinda dala merto sangay bagarute kirto merto tudak merto lek setab na tangan sangay bakwat. Na nakaita na bunukut kalmi kina bakasamo ngabalit nito ko ni mango. Nakaita ko na nali prophesy ka. It's in a crisis that character is revealed. Kwango kila ndo bakasama tangati ko tao. Nangono numruan. So kina na rongo na itu ni lenga ya may bikem raw. Kaya numro lako rumati ko na ngona ya. Na ya dati ko na bos ni bibal nga ta ko bakasama ta kanyo barita ka sabtal tinga bikem ro bakam bautan ro laman din man ro bakam bautan nakalo. Ito pa nga nasili na bakading paleta. Ya indo na crisis ina numro bula. Ito kima may taray kima may wala tunga na kaya na rebu-rebu beti ni nilambalatanga na nabi maliway may sota mo bato to. Ito madanit yan kaya ito sinisari ito sinisabi sotari. Ito sinikilay Philip may bakanon rin na kilay Philip o na buwan ni Lenny Loto. Iya may taray kima may kaya nga na kaya na rebu-rebu. Ya na kaya na ututodok ni kawon rin na sa takal kim rambalat ni rin na itumuto. Iya. Sa ikonsarang ango na kanan do batarato na kalaw menda sota kaya na bika enda na sota kaya meloreki ne bagay bi na nonta bagamboti ko e bagay bi na nonta dinati ko e bagay bi na nonta lomani ko lati kwango na bika na batara na kalaw menda na laku durume na ngoni nonta wawati ko meroni vatubuliki ne se bai na kanda to wilik tika whether it's genuine faith se superficial ken mambale tanga de wal tanga ida ken nanto bangbo uka wal tiga beta ndo na kan to la ko ruma batmai do bambo teni na bal nga ken baleta ene tigo na bika ndo na la ko ruma baka matu bubal baka yukati ko baka matu bubal be ken na bi to bi no matu bubal to tingo tigo na kan ndo na la ko ruma baka matu bubal tigo na kan ndo na la ko ruma baka tamate andu tiko na kaya ni ondo na roni la ko ruma baka matu bubal baka yalo
Yes, ako ang na po na bagtarati kinakalo ng una bango. Menda may bakat katay. Merawa. Ninda vela beti biko ya kwa may lakduruman rende na bukunda. Kasarawa. May garota na nga na bukunda. Emeni. Ano non di nino kede kede. O kende kede na wawati. Menda rin. Inda lakduruman dona nguna meroni kai bango. Pakasamatati ko na kahit ko na tiko na turang chisu na bosi tiko na madi na bakit kila wasi tolia no bosi tili tele belistal na ko kang tiko na ngwero na ya uno nando tele tiko belat ni ya na buno en bota karkarte ken sartinga pero na bakit kila wasi tolu tin kawalu ronga na kahit ko na ikian ibultam. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich. Gold tried in the fire. O likim da mundo may pulebi ang nakola. Baka sabak ko tabuli ng buka. Kila ni ndare na matati ni baka sama wambo tin ti ko ndo meron slide mo ton giri ton ga da ban yo sa ka mata ni renal proof side kila ti ko testimonies volume 4 page 88 de ka ti ko bango nakulang go this is love and faith. Nakul ko basta ti kana turang ti sungo na loloma kay na bakambota. Wango ko ka ti kiningo na ndo yado may kina na crisis. Kanda sabi birta kita welu sarungan muna ya. Dasa nyukati kun dasa nabi ang garab nga na kaya nanon ko nga bakati kanda dasa ali sarungan bi kanda nanon bi bakang boti ko na kalu. Dasa nabi ano mga may adong nga na kaya nanon naman ni bamba sikitik may bi kanda nanon kila ka nga magtamata nanon buko nga nanon ready ni ko nga kini bakaraw and dele daba niya na kaya baktarati ko na kalu menda lako sa ruma baleta kila na kang Italy kina na kahit ko na ni prophesy ni process of purification ni na kaya na baka sa bata kinga na kaya na daba laundry kaya na baka sa bata nga na kaya na ndro kaya mambal ninda na wawati ko na ngone ni wawango na lev na bikan renda na sutan lev na crisis enda na sutan Belet na dam. Me daunde daki na nonda lolomo bua. Me daunde daki na nonda bogamboti koe. Me sero daki na nonda bogamboti koe. Me wosibi daki na nonda lomani koe. Me wosibi daki na nonda bogamboti koe. Me ndandra luka na nonda reido na bika buru bika yang. Iya. Me kami daki na nonda reido na bika isa tabe na bukunda koe me solimbule na bukunda. Dotor tingo na pakasama tabi sa itak tingo. Sa ikwasar ngango, nangon sa lebak tarati kina nakalo, metaluta ni may weekend, na nonda sulun raw ni kau kwanda nando biya tokarati ko, menda tokara ni sulun ni nona yalon dondon, na nona itobon dondon, na nona itobon nakalo, alu ni kalo. Sana bi baka sa malele to sabi mo sa itakwal tingango, yan do na retikina, na bimbi ni tuk bi sa itakitingo. Baleta. May baka nga sa baritang tiko. Naitutungo is present truth. Betang nga naitutung sa nandun menda rongoda baka wasuma. May bunaw takin na nandun kesa sinibunaw takin na nandun tutunibunaw. Iya, nanandak ni tebor. Iya. Ni baktarati ko na kalaw menda tubi sa itang tikwango. Tubo ka binibinaka kinawa. Balatan sa ati ko na itambang mo na nasasang na tebor. May wakang buhaw takin na matanda. May bakang hindi baratakin ng dalinganda. May nanakating ni bakang buhaw takin na matanda. Bata meron ni ray raw. Nakain doon minda baka garati ko. Yan ang ngoni ni nanda wawating ko. May ko ni wawawalito. Diyan ang kay tao weekend, ang naiposa ko ay tao berto na leo lima na lili, ako itong gailang, bertong galilin sumay, itong galituk-tuk, kita betukun. Aw sa siyang nikilekim do. Kaya baka samatakan, doon na po sa rong-rong tayo, may tao biyaw ka man doon, ninduri talang tao ting na baka samang, doon rin yaw ting matang akin, sinikayang ko, ambili, rin yaw ting matang ambili, tinyo, may baka nga doon na rin do, aw sando katik, aw kaw may niloto.
sa tambrua mai ni tempat-tempat ni kaun mai ni lot. Maka sementak mengi tau mai biau na bosea. Kasa ando na kabau lolom. Ena no kumbulan nimbula bagalot mengi sang tin do na kenya. Dona dingomi au tikina kem dona kango ni sona ngon dona ronga dona nongi tuku. Ena koko na rongo tau koko tia. Ni todo tu en koko sang ngani nongo ena koko ngani nona beli tekina tambo mende waseba tan andina ni nandina ko yang andre mende kila. Berarti kem kasanga enda na mai wawa wale tu me bakati kirto na lele. It is through faith that the steps are taken one at a time. Dona reta lang tang tiko na leda na yala ambitik mo ya. Kaya lak may napakambota. Gay meron in the rhythm, meron ni bagitom te kaya na itob ni Kristo. And it is through faith. It is through faith that the steps are taken one at a time up the ladder of progress. Nananda pango ndo nakaunan yung andre mo ndo manambuli kaya tulkin. Nananda leni lotu may sin may leni lotu ni may bakat katindam-dam. Do sa atin ito na po siya. Sinino ni nakinakalaw man may leni lotu may bakat katindam-dam. Dakuni pakawali takikina ni sol may bikin na nilesi-lesi may dabagay time takikina ni song-songulot. Balata ni song-songulot, ngana na training ground na kalot. Ngana ando na rin na boss magtutubat, tiko na wasitin katol. Matthew wasitin katol, ngay ito kung tiko mango. Nindo nando ni kakamburak na silabi na ka, ngay ito kung tiko mango. Lako may nameda, kung may kamburak talaga na silava. Kam ngayon, gerat ko na rin na nantamat. May kito sali kita burak ka. Gitu kuna sanga lebi raw me raw tumbu bata rua mengiadab na ngunan di tata musuki ikila na were na were na isong songolot na songolot ya na were na kalong dosa no den endo na sotaba na rende ni songolot yukati ngo bikem daw na tiko na tutu ni velita bikem daw na tal songolot lili youth na Lili Sabbath School, saya mengandung nanti pakai tabi kina kim daw na turang, sa kim daw na maram. Daw na ron ni Reda ni sanong na biyang ngo, sa sanong na lebo na bosa. Ako ni birta kita wel. It is through faith that the steps are taken one at a time up the ladder of progress. Faith must be cultivated. It unites the human with the divine nature. Ako ni birta kita wel. Damasuti ko dambiti ko mene tiko ni tiko dedere na tua kanda na turango chisu me silebi kanda na al ni bakambauta meron in the toso dake eni kamba ni nondo bosotam may nabuno inde tiko kina buno e binakato ko mende do tutur tiko na bakasama to biwa sa tiko turay talal tik na alal to ambiti tiko maya nabuno inde tiko kanda as sinners kena buno itiki na turang chisu na itiki tamu may lamalang kena kaya baka dartiko na bukunda kena nonda toso da kitiko na bakambauta. Itu intingo faith must be cultivated. Ken mamba ni bos tiko na cultivated ken mamba le edam. Kaya na bos ni tito na bos abang takina bos ni tite sungi ya karoni Marengeti, baka susuataki, baka ni kamanda. Kaya mbali. To sininama kami to papite iso nga to mendambe to leni lot tunga metongay na no nito susu. Yung katigo leni lot tunga. Sang saruti mo dos don na iwasan nila no to busting ko ano nang sono be kaundu barita tingo sono be kawa setting wikim do waset tumita na kaulang durum tumay ano nang tumbu da kito may na ken rumalo tamang kiti nang na isong sungulot and the kilasar talno tunga sono ngon doli sole na tabi sang sako sarutiaw sarutiaw mo leni lot tunga tali ando wingarab nga mayo iko se Olimbos tali meron ni tingtag talento yo sariti muli ni lotu tunga. Yere maka na faith must be cultivated. And nandun na misusun.
nanonda ng beauty kenda ni na buturara menda susungi kina na nasota kaya kina nandende. This is part of growing up. This is part of progressing in the ladder. Yeah. Na kau kaya bang sang tu nikilana itabi ngaro sang abang ni sebai tabi taki. Ono sang nikila kaya kamu biar rongling itu nga. Ono sang ngamar kama de kaya kaya soli me lesi ni di lili women's ministry house ni sekilana women's ministry. O kama dia nak bersama na right. Oh sang abang ni sebai tabi taki no women's ministry. Ya ik saro ni ready kwa bingaran me tambana sa sari del to na sa literonga me. Ya ocha. Literonga na no to bebu kerto na boni maramar to sa bingaran me timikina. It unites the human with the divine nature. Kani bagaroni di bato ya. Ina kana lore na kani tobo o ko e tiko mai na roni bebu kini belita. Ya, na bingon sala kida ngoi baktarati na kalo menda susul kina menda roni baka batu kana kina na nonta baka mbota. Kila satu kan maybe onong nanto ko sa tiyaw. Ito sa tani ito kila ni andalain tak tu kaya na biba kasama ya. Ya, yan daw rin yung sa bata buto kaya nang murme na kena andalain niyan daw na sana to raw na pagkasama utor uba madal tati. The life ngona daw na pagkasama mbimbitin ko. The life of obedience to all of God's commandments is a life of progression. Untuk bisa tulis. Nunggunan dia underline tak. Ya kau ngori itu nambula ni talai rarau. Kau itu nak kalip. Itu namanya tiko. Nakaya na babu na nanonro sikalu toro atama betiki mena wero iten. Mena batang ini ngenden do na rekredeles tal ting namanya ini slide aku tikin ni alal ni bunoitin. Belet ni roat. Buli to manda mero tobo betiki kuana kalau kamu vi kuana kalau ngono buno roat tukina. Ni ngono ro talendrendre na dama na bunan ro sikalu ro talendrendre. Ni saya do talendrendre. Dabe ada biro sikalut. Kalau buno ande tikin ngo kenda kanton gi baka samtak na quotation ko tukuna na righteousness is right doing. Kani bale right doing bendo simakiti ko no bunaw na kalo may bendo simakisartal nga na no tobo Kristo. Ito to Kristo pa ya may bakta nga ko na bunaw ni kalo. Kala tena kando no klaus sa timba ko tukunti na sewa na Kristo is a transcript of the Ten Commandments. Kung may bulatag sa nga ko na bunawitin. Iri na kangay tukunti na quotation mo. The life of obedience to all of God's commandments is a life of what? Progression. Can mabalik? A life of constant advancement. As the elect, precious, have increased understanding of the mediatorial work of Jesus, they see and grasp the rich promises that come through the righteousness of Christ. Kana may baka sa malilibit wiki. Ito na sintur kaya naman ito umadaltak. Naman ito wasebat. Matay ngango. Nakayangan rin nambul ni talay raraw. May nambulan ni nongo bakando nuyaw, katikyaw. Nambulan ni nongo ray da tu nakengwi tu baki makilani sabi nakutu. Kaya nambulan ni nongo. Bibitik mo na bos na kalaw nambulan ni kame baleti kwa. May umuri ang go. Yan ang rebikin na natali raraw. Paleta. Ayaw pati kay na bos isang nitibay ritiraw. Kanga na kaya sinibay ritiraw nararama kaya ng buto-buto. Iya. Na nangandebikin na nambulan ni talay raraw. Iya nakanga ito to all of God's commandments is a life of progression. Baleta may kanga ko ito may nambula ya. Ito matibal baleta. Kinambula ya. Nangandebikin na natumbo. Nangandebikin na natas. A life of constant advancement.
Yan na rin ng kinikuri. As the elect, precious, have increased understanding of the mediatorial work of Jesus Christ, they see and grasp the rich promises that come through the righteousness of Christ. Doon tamani tabili bangara tigo ikana nanda ko pakampo. E bakanga ko to turi ti kaya. Mediatorial work beto ko iti ko. Iray mayon na kalona tamana. Me kahit ko bang tamango. Makasamtati ko okilani ana kahit ko tiko na early writings. Tamango alvinaka. Bosota nangangane ngungo, se bosota na tazingungo. Beto nanongun rai sa andabe na bukuna. Yeah, I'm doing it. As the elect precious have increased understanding of the mediatorial work. And don't kambimbi menda kila menda baka yang taka na visorba ke baka dorting na turang chiswe na bukunda na ngono. E kanda kawita ka na visorba kikanda na sini baka waltak. And the sini mo de weliti menda wawa waliti. Belete merawati nanganga merawani tokariki na naitogo ni nanona itobo ni okwaya tuda kitiko na kenda mali wa na bukungu na tuda kitiko na kenda mali metu sanaki auti ko na kenda mali au na sini bakatawa yang taka na ngonongo au na sini bakatawa yang taka na visarba ke bagador tiko kwa tutur bakasama ya kila. The more they receive of the divine grace, the more they work on the plan of addition. Divine grace is in the more they see, then the Naranibakila, and we saw Saya than Nandambula. Kisang in the Nabakila, Ernatukuni weekend is so tally, weekend the tone of party run to weekend the tour, tone of the Tulin Valley, Ernatukuni weekend or to Irna Lubenda. Erna bakila irna nanda bununi takazaka. Nibaro nimbula in the bulletikina. Kebaka, mebakanga in the ilo weekend tiko in the ilo. The more we look at ourselves in this book, in this mirror, the more we become like him. The more they receive of the divine grace, the more they work on the plan of addition. Sunday now sabi na katanga me bukang. Yes, sir. Betul na kanga tu kuno ko ina nono bos ni alela. Kasam tak na katu kuno mali waselim kineon. Sa kalong ato pa sabi yang kanya kabi yang nuba nadam. Na ibal dondo ni nadam. Baka mamauta ki bet nadam. Ni ko nga ni inda binakata men tabaki taw tek yan no ni taw ng keretik ni albi nakaturang ni ki au binakata me baki taw tek. Sa ko sarngango nanonda na progress tiko and na tumbo tikin sa ikosarngango na process ni nanda sabagay sulu teki kenda tiko ina sulu ni nona yaldondo no karisto sa ikosarngango na process ni nanda bagaro teki kenda tiko ina kana mangiti ni bakawati bilata na kana mangiti ni bakawati me bakato sari na madaw sati tiko na kani sulu ko na line ni matay lalay e ako to sari taltingay na wasi tinkadio na yaldondo ni karisto. Truth is an active working principle, molding heart and life. So what? So that there is a constant upward movement. In every step of climbing, may nabunuaw tikina asesina kini kamba lakza kina ndingomi karisto kwenda donumenda. The will is obtaining a new spring of action. The moral tone is becoming more like the mind and character of Christ. Amen. Kali, kam kamida. Betong gona nanti ngona nabi bakasamiso. Kila kimno nakango. Kaya baka ito siyang nababin pinakakin, niti ko na nanapos na kalaw, kaya na nabibang raramtek, niti ko na raramalila, yun na almi prophesy. Berarti kaya baka siya nga, nanondang bula bagalo, tiyan na bakaroon ni kabang stagnant, mati to.
The sana naman into sana bakay tingana kani bangarau sa kwaya. And the ledabtiko ni mold na kena bakay na bisaw melore na bisaw na nandambula. Me kaya ngandin kaya ko tingo. Truth is an active working principle molding heart and life so that there is a constant upward movement in every step of climbing. The wheel is obtaining a new spring of action. The moral tone is becoming more like the mind and character of Christ. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Sana yati kaya nandito huli na mataknik ko. Ito na rin. Tutarong wal tingaman ni Taro. Tutarong tingaman na matay ni Taro. Yun, itakan na lang ko. Itakan na lamang kung di kato biwa sa itakan na mataknik ko. Ano ba kandi tekikenda to? Mendo to kuning ude. Mendo to kila. Mendo to kila. Ni waiwai ko ya ayali iberto na leo buku. No, sorry, sini buku na leo lilia. Na waiwai ko asang ni tiko berto na leo lilia ko tiko berto no buku. Waiwai ni kena ne waiwai ni no na itobo karisto ndondo no merto abagro te kirto tiko merto to kare na ngoni no to wawa. Ya me kanga to sariti mai ya na kendi ya leal. Doni wasile weekend and the lezabatu na bakasam na ya leal ni katu vital no tantungo. Danaro ni wawa walitiko. And the sang ni binakata mentala ko rumo nandrendre. Isin dal tour around ni ana no bi bagruta kina kalo weekend me round inda. Bosota meeting weekend na ni no bosota me tala kai tikin tikin bul tambe ana bul taklawa sero sa bulka tinka batikine tinkarua. Here is the patience of the saints. Do bakasam tanit kina para matay sarangani tikine to ana tikine bo tikine katulne. Here Here is the patience of the saints. Here are they who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Kalau bakasam-sam nga tubi usi itang tingmingo. Balete ay tikukina na bagnanan ni kami balete na ang tundo ni Kristo. Nung kumaso, ini bakikenda to na altambe na bi bakasam iso tubi usi itang na matagnik ko. Mbuli kenda to tiko. Enananda to mbuli na bisingan dundua. Bakay nananda dagatiko memberleta nananda dagatiko nananda to karna sulnial dundoni Kristo. Ikenda to kina na kalo enananda to na lakdurum na singatambu to na lakdurum talinda na mata tiko matanda to. Talomandina tayalonganga tiko baleta na to kanda to esit tiko na bunwa rani dagatiko na memasuik tamanda meroni to bikenda na kukoya. Ninda kirei koya. Ninda kirei koya. Nanonel tambe takakado me bago weekend me biso teken me bago teken yo ken katiken me tangan dreba na takakaya ang ni bibo buya dol tangan na Thomas dito ko imam bago binako weekend ni na mataknik ko enanom ni marita katala may biki mami me hindi na kinararaman ni nom ni bosa kinabibu kinararaman lilay na bika and then doon may kimami okay dorti ko kini nangangandre and then may pambasik tiko kimami ni may muarang tiko nam ni basik kami ni Kongo na kaya na sa sang tiko kinitebor may tambak sa buto na hindi nongo meron ni kimami wele tu meron ni tawi kimami na bosa itaw berto na leo lima na lele yan ito kulo kimami ba binibinaka na nam ni o tabli di kimami tal ni siliti kimami na alam may ngumatua ena yalo ni bukan bauta me kawai takati kukuni bakawal tak na nom ni besar bakti kono kuiki man bina wale turangan na nom ni ronga ta ken nom ni sama ne mas chisu ne amen